Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar soal Qiyamah. Ada Oma Nursi di Depok. Silakan Oma, dimulai. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hutangsin mas ini. Minash. A'udzubillahi minash. Shin. Kurang tasdidnya, kurang keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. La uqsimu biyaumil. Kan kol-kolah mak. Kol-kolah itu. Kol-kolah gimana Pak? La uq gitu Lanya Pak kan Ustadz. mad asli, mad jahit bun pasir lagi itu, ada alis tuh, inget-inget Alis nih. ya. Oh panjang tuh ada alisnya. Bismillah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kol-kolahnya madnya hati-hati, ayo Ma. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumal qiyamah. Biyaumil, kalau ada huruf jarbi jadi biyaumil, Ya. nggak biyaumal, biyaumil. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian Wala uqsimu bin wala Kol-kolah tuh mah jangan lupa. ya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Omah ragu di situnya. Balik ke Pak Ustadz ya. Balik lagi boleh. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian Ayah sabul insanu an ayah sabul insanu allan najma'i Najma. Tenang Oma, jangan buru-buru Oma. Iya Pak Ustadz. Ayo tenang, Oma udah pinter kok. Ayah sabul Bukan ayah. Ayah untuk ayah tercinta. Ayah. Ada tasdid itu. Nggak ada tasdid. Ayah sabul insan. Omah kalau itunya jangan buru-buru Omah. Omah suka sepet dia kayak Bu Warsini sih sama nih. Kalau di huruf mati suka sepet. Ayah sabrisan. Jangan sepet. Ayah sebul bul sempurnakan L-nya. Ayah sebul insanu allan najma'a 'izamah. Ayo Oma udah pinter kok, tenang Ma. Ayah sabul insanu. Tuh, dinikmati. Ayah sabul Sanya panjang kan mad asli pantobi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah sabul insan. Ayah sabul Jangan buru-buru. Ayah sabul insan. Masih Oma, masih kurang ya Pak Ustadz ya. Iya masih kurang. Ayah sabul. Ayah beli sabun. Ayah sabul insanu allan najma'a izomah. Ayah
yahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Kemudian Bala, ya bala, bala. bala qadirina ala an-nusawwi. Bala Ya. qadirina ala an-nusawwi ya banana. Bala bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kemudian Bal yuridul insanu liyahzaru liap juro. Oh iya. Bala bal yuridul insanu liyabzura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bagus, terus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Kemudian Faiza bariqal basoru. Fa'idha bariqal basar. Berhenti, jangan basoru atuh. Kan berhenti. Iya, Basor. jangan basoru. Kecuali mau diterusin Oh, boleh. nggak bisa. Kan itu ada nomor ayat. Fa'idha bariqal basaru wa khasafal qamar. Kalau mau disambung itu mah begitu mah ya. Oh gitu ya deh Pak Ustadz. Iya, Basor gitu ya Pak Ustadz, jadi dimatiin ya Pak basar. Ustadz. Iya, dihentikan karena ada sukun, ada nomor ayat. Sama seperti waqaf mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Faida bariqal basar. Iya. Fa'idha bariqal basar. Kemudian Wa khosafal qamar. wa khasafal qamar. Wa jumi'as syamsu wal qamar. Wa jumi'ash. Mau tangsin sama saya nih masih. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Hutang shin, ayo shinnya dibayar. Kali lagi ya Pak Ustadz ya. Iya, 2 kali juga boleh, 10 kali juga boleh sampai benar. Wajumi asyamsu wal qamar. Masih hutang. Wajumi asyamsu wal qamar. Hutang Sekali sini lagi yuk dong Pak dibayar. Ustadz ya. Iya, boleh. Wajumi asyamsu wal qamar. Nah, keluar tuh, tinggal dilatih terus. Kemudian Yaqulul insanu yauma izin ainal maqo ainal mar ainal mana? mafar Ainal mafar. mafar Iya, Pak Ustadz. mafar betul. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Rohnya tetap berbekas ya karena tasdid ya. Mafar Kayak, ya Pak Ustadz. iya, Mafar ya Pak Ustadz. mafar ya. Mafar. Kemudian Mafar. Terus dari mafar kalla Pak Ustadz ya. Kalla. Kalla la wazar. Kalla la wazar. Z ya. Wazar Z rapuh. Kalla la wazar. Kalla la wazar. Kemudian Ila rabbika yauma izinil mustaqor. iya. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kemudian
Yunabbi'ul insanu yawma izin bima qaddama wa akhar. Wa akhar kurang nyamber. Wa akhar Kurang kurang ya. nyamber, kurang nyamber. Yunabbi'ul insanu yawma izin bima qaddama wa akhar. Wa Wa akhar. akhar kurang nyamber. Kurang Oma, kurang tenang. Tenang Oma, Pak Toto ada, tenang nggak bakal hilang Oma. Ayo ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabbi'ul insanu yawma izin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insanu yawma idim bima qaddama wa akhar. Nyamber, idimnya iklab ditahan. Yuk sedikit lagi. Lagi. Yunabbi'ul insanu yawma izin bima qaddamu jadinya. Yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Kemudian Balil insanu ala nafsihi basirah. balil insanu ala nafsihi basirah. Kemudian Walau alqa ma'adirah. walau alqa ma'adzirah panjang. Dirah. Bismillah. Sekali lagi Pak Ustadz. Iya, Atau boleh, gimana? boleh. Walau alqa ma'adirah. Walau alqa ma'adzirah. Tenang, mantobinya. Yuk, lagi. Pak Ustadz. Iya, dibaca lagi. Walau alqa ma'adzirah. Itu mantobinya kurang lagi. Ya. Walau alqa ma'adirah. Kemudian La tuharrik bihi lisanaka la ta'zala. lita, bukan hata, lita. Iya. La tuharrik bihi lisanaka li ta'zala bih. Salah. Gimana Pak Ustadz? Itu kan pendek bihnya, itu kenapa jadi panjang? Oh, ini Oma bingung yang buntutnya ini kan panjang jadi dipendekin ya Pak Ustadz ya? Gini ya Omah ya, nih pencerahannya Omah ya, nih saya gedein. Tidak apa-apa karena Omah nggak ngerti, saya kasih tahu nih. Omah nih ya, nih di sini tadi Omah yang bingung ini. Mana tadi ya, yang Omah baca ayat berapa tadi? Ini ya, nih Omah. Iya. Terlalu gede nih. Kecilin lagi aja. Ini Omah ya. Ternyata ada ketentuan tersendiri. Ini kalau yang ini namanya marsilah qasiroh nih Omah nih. Iya. Ini marsilah qasiroh. Ini marsilah qasiroh. Ternyata marsilah qasiroh itu apabila dihentikan jadi pendek Omah. Itu beda dengan matobi'i. Kalau matobi'i dihentikan tetap panjang, mad asli tetap panjang. Jadi di sini tuh ma'adhirohu itu kalau mau disambung. Kalau disambung panjang. Tapi kalau dihentikan ma'adhiroh. Nih sama kayak ini nih ya. La tuharrik bihi itu panjang kalau mau disambung. Iya. Tapi kalau berhenti la tuharrik bih gitu Oma ya. Nah ini sama ini jadi pendek kalau Oma tadi kan panjang. Iya. Tuh ya ulang lagi Oma.
Iya, ragu-ragu terus di situ Oma Pak Ustadz. Ya ilmu ragu-ragu Bismillah. kan baru ketemu kalau ada ilmu, insya Allah ya enggak Iya apa-apa, Pak namanya Ustadz. juga lagi belajar, kadang-kadang suka ini gimana ya. Nah, kan ada Mm-mm. gurunya, tinggal bertanya sama Iya, gurunya ya. iya Pak Ustadz. Ya Bismillahirrahmanirrahim. La tuha la tuharrik sebihi lisanaka lita jalabi kurangnya ainnya tuh lita gitu. lita. Oh, udah Oma. Lita, jangan Nita, jangan tanya Lita, mah jangan Lita, Lita. lita, Mm-mm. lita. Oh mama dari tanya dulu, tanya mah jangan diainin. Oh, Lita, Lita, Lita. lita, Mm-mm. lita, Iya, lita. iya. La tuharrik sebihi lisanaka lita jalabi. Hutang ainnya masih ya, tapi apa? La Susah dapat tuharrik, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Kemudian Sekali lagi Pak Ustadz coba Oma. boleh, silahkan. Di ainnya nih, Boleh. Oma susah deh belajar ain Pak Ustadz. Tak Bismillahirrahmanirrahim. apa-apa ya. La tuharrik sabihi Lisanya lisanaka. jangan Lisha, jangan dihitung Lisa, Lisa, biasa aja Lisa, sa biasa. La, ya. Mm-mm. La tuharrik sabihi lisanaka lita jalabi. Iya, Lita Jalabi. Kemudian Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. kenapa itu Kenapa, Pak hu-nya Ustadz? panjang ya? Oh iya. In in innya gunnah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ayo ulang lagi. Bismillah. Cepatin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kemudian Fa idza qara'nahu hunya nahu pendek. Fa pendek. idza qara'nahu tabi qur'anah. Tak bagus cuma ainnya hutangnya ain mati nih. Ain mati bacanya gini Pak, Bu. Faida qara'nahu fattabir Qur'an. Tabir kayak keselak loh. Tabir Tabi. ya, coba lagi. Tabi gitu Pak Ustadz. Kurang neken. Ingat kan dulu lagi ngerahirin dia di tabir gitu. Tabi, tabi gitu ya Pak Ustadz ya, coba. Iya, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qura'na Koro bukan kuro ya. fa idza qara'nahu fattabi qur'anah. Faida 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 qara faida qara faida qara dahu fattabi' Qur'anah. Gak apa-apa, hutang ain lah. Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna alaina bayana. Summa inna alaina bayana. Pintar Omah lah, lama-lama juga insya Allah. Sekarang Omah udah. Omah itu kiriman tajwid saya belum dibuka ya. Belum ya. Belum Pak Ustadz. Ya Allah Omah, saya bikin capek-capek udah 4 bagian loh itu. Dibuka buku Pak Ustadz. Jadi opah saya, Omah nih. Opah mah Pak Toto. Udah loh Omah itu udah 4 bagian. Buku hijau halaman 33, 34 sampai 45. Mad wajib, mad jaid, itu yang mad yang susah itu Omah buka mad ya. Di situ. Jangan lupa dibuka buku hijau halaman 33 ya. Itu udah saya kirim ke Omah kok, di grup ada. Omah hapus ya.
Oma Enggak, hapus. Oma Ah kumpulin. bohong, Nah, Pak Ustadz, dihapus. niatnya begini Pak Ustadz. Ini buat kenang-kenangan kalau Oma meninggal, misalnya nanti gitu kan. Anak Eh, Oma nih gitu. Oh, Oma gini 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 gitu loh Pak eh, Ustadz. Kita iya, Oma tapi aku. kenangannya biarin aja nanti. Sekarang baca dulu, Oma. Jadi Iya, kalau kalau Oma, dibaca. kalau saya tanya, Oma udah dibuka belum? Udah. Saya seneng. Saya nanti akan bikin halaman berikutnya, Besok terusin buka, buka. lagi. Nah, malam juga tadi buka nih malam bener. Ah, bohong. Ayo udah, Oma, buka ya, Mah ya. Itu enak kok. Bener. Nanti kalau Mm-mm. kalau kalau tulisannya kurang gede, memang ada buku hijaunya kan. Oma udah punya Iya, buku hijaunya kan? udah punya buku hijaunya Tinggal ada. dibuka. Ah, iya dulu pernah ya. Ah, bener. Coba, kan kalau baca sendiri buku hijau susah. Nah, itu lihat Ih, tulisannya. Ah, emang mantap. bener Pak Ustadz. Punya Mantap. buku hijau tuh puluhan tahun Oma nggak paham, baru paham sekarang. Iya bener emang Sampai itu, udah Oma. butek sama fotokopi aja. Iya. Oma udah punya duluan ya. Enggak apa-apa. Ya. Udah. Masya Allah. Lagi Hebat, hebat. zaman kursus di Atahir dulu udah punya, Oh, udah tapi punya. Mm-mm. cuman Oma nggak sampai ini keburu sakit gitu Pak Ustadz. Jadi udah nggak ngaji-ngaji lagi Oh, alah Oma, sampai baru ngaji Oma. 2 bulan. Keburu dilamar sama Pak Toto lah. Mm-mm. Terusin Oma Siap. dikit lagi Oma. Kala. Iya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kemudian. Watajarunal Jangan akhirah. watajaru. Oh, gurunya orang Betawi Watajaru. ini pasti. Wataza. Wataza, Wataza. zal, jangan zai, zal ya. Za. Watazaru. Ayo lagi Oma. Bismillahirrahmanirrahim. Watajarunal akhirah. Watadharunal akhirah. Kemudian. Wujuhu yawma izin nadirah. Wujuh yawma idzin nadhirah. Kemudian. Ila rabbiha nadirah. Ila ila rabbiha nazirah. Kemudian. Wawujuh Wawuju, juju, keras. tujuh. Iya, wawuju. Wawujuh yawma izin basirah. Wawujuh yawma idzin basirah. Kemudian. Tazunna ayyub Tadunum, Oma, tazun bukan iya, iya. taduna, tadunu ya Oma. Tazunnu ayyub fa'ala biha fakirah. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Kemudian. Kalla idza balagotit taroqiya. Enggak, jangan taruh kia. Dihentikan ya jadi Taroqi. mati. Panjang Pak Jadi Ustadz. ya jadi matobi betul. Oh iya, Ulang, tadi ulang batu. Oma. Iya, jadi matobi ya kalau dihentikan. Ya Oma ulang. Kalla idza balagotit taroqi. Kalla idza balagatit taraqi. Kemudian Oma. Wakila mangrok. Wa qila man raq. Kemudian. Wazonna annahul Firaq. firaq. Wazan wazanna annahul firaq. Kemudian. Wazonna annahul firaq. Firaq. Qalqalah kubro. Sekali lagi Pak Ustadz ya. Boleh. Wazonna annahul firaq. Kemudian. Wal tafatis saku bisaq. Wal tafatis saku bisaq. Kemudian. Ila rabbika yauma izinil masaq.
ila rabbika yawma idzinil masaq. Kemudian Mana fala? Fala fala saddaqa wala shalla. fala saddaqa wala shalla. Fala saddaqa wala shalla. Kemudian Walakin kazzaba wa tawalla. walakin kadzdzaba wa tawalla. Kemudian Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian Aula laka fa aula. aula laka fa aula. Kemudian Summa aula laka fa aula. summa laka summa aula laka fa aula. Kemudian Ayah sabul jangan insanu buru-buru. Ayah sabul. Suka buru-buru tuh Oma kalau di huruf mati, hati-hati. Jangan buru-buru ya. Iya. Ayah sabul Masih. insan. Ayah Kurang, sabul. kurang. Ayah sabul. Ayah sudah pulang belum? Ayah sudah pulang. Ayah sudah pulang. Jangan. Ayah sabul. Ayah sabul. Jangan buru-buru. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Iya. Ayah sabul insanu ayyut roka sudah. Nah, Oma di sini sepatnya nih saya kasih 3 kali buat Oma belajar. Ayah sabul insanu ayyut raka sudah. Ayah sabul insanu ayyut raka sudah. Ayah sabul insanu ayyut raka sudah. Di sini aja nih Oma dari tadi yang pertama juga tadi ayah sabu. Nah, nanti Oma ulang-ulang. Terus alam yaku. Iya. Tenang aja. Terus mana Pak Ustadz? Alam yaku. Nih. Alam yaku nutfatan. Oh. Alam yakun nutfatam Mimani yumna, masuk ke sana. Alam yakun nutfatim mimmani yumna. Salah. Alam yaku nutfatam mim. Nyamar-nyamar nih. Nutfatam mimmani nutfatam mimmani yumna. Nyamar-nyamar tuh Oma ada 3 atas jinnya. Yuk hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakun nutfatam alam yakun nutfatam mimmani yumna. Belum. Nih, mimmani yumna. Mimmani yumna. Mimmani yumna. Coba mimmani. Mimmani yumna. Belum, y-nya sedikit lagi. Mimmani ye. Kurang di situ. Mimmani yumna. Ah, bagus, sudah. Ntar dia ulang-ulang lagi. Iya. Ini saya ini. Alam yakunu nutfatan mimmani yumna. Nanti Om mau dengerin ulang-ulang. Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
ثم كان علقة فخلق فسوى. Kemudian Oma. Faja'ala minhuz. Faja'ala minhu masuk ke zai. Minhu zaujaini. Faja'ala minhu zawjaini zakara unsa. Salah. Unsa ya. Zakaro walnya ketinggalan Oma. Zakaro Ketinggalan wal ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'ala minhu zawjaini wazawal. Salah. Faja'ala min zawjainil zakara wal untha. Faja'ala minhu zawjaini zakara wal unsa. Iya, kemudian alaisa. Alaysa Jangan alaisa. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuh. Ini yaknya apa nih Pak Ustadz? Coba nih enggak paham. Double. Ayuh yiyal maut. Nah, dibaca yuh yiyal. Ya itu ya lagi ya numpuk ya. Ya numpuk ya. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Sadaqallahul azim. Oma tinggal tenang terus sering ulang. Insya Allah udah pandai lah ya. Amin. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Sehat Oma. selalu ya, Pak Ustadz, ya. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.